Znači ovaj karabinjer je živo sranje. On se ovdje iskrivio i prestao da drži. Vidiš? Iskrivio se, prestao da drži. Postoje karabinjeri koji imaju zaključavanje na sebi, imaju ovdje navoj. I ti kad zaviješ tu maticu koja je na njemu, on ovo zaključava da ne može se pomera. Oni trebaju ovdje se koriste. Znači karabinjer se skine i se zameni sa takvima. Dođi se do ovdje. Ovo je deo koji drži. On ima ovdje ovu, kako se zove, podlošku koja je nepotrebna. Zato što on drži na dole, znači sila deluje na dole. Ovo treba da se zameni sa brezonom koji ima oko na kraju. Brezon se protne gore, navije se matica i navije se podloška. Podloška ovo pritiska i gravitacija ga drži ovdje. Nema potreba ništa dozdo da ga drži. A šta sa ovim ovdje? S ovim, ovo ovdje nema. Znači ovo je, evo, stale podloška, vidiš. Ovo treba se stavi jedno oko i da se zavije samo. Ovdje je lakši, ovdje je manji posao nego ovdje. Jer ovdje ovo bi morao da skinem, pa tek onda stavim oko. Znaš? Da. I to oko će da ga drži. A sad kako je ovo ovdje puklo tek tako, nemam pojma, boga mi. Ali nije ovo problem srediti šta je pola sata posla. Kad bi imao baterijsko bimbalo, je pola sata posla. Manje. Što odsečemo ovo i zamenimo. Evo vidiš šta su svime probali. Super, zapekla matica, vrh. Znači imamo ovdje matica, gdje je ova podloška, evo ovdje. Nešto ovako, ne treba ovakav sistem, vidiš. I evo ga karabinjer sa zaključavanjem. Evo vidiš kako izgleda. Da. Znači to je potrebno i ovdje. Ne znam što su ovo dva totalno različita sistema. Ovo je ovdje pouzdan sistem. Ovo je dobar sistem. Ovo je neko namjerno izvadio. Znači ovo treba se odbije, da se stavi nova matica, da se malo u solnu kiselinu, da se razbije korozija. I sad šta se radi? Ovo se protne kroz ovu rupu ovdje. Protne se kroz ovu rupu, stavi se matica i ovo se nabije. I to pritiska gore. Sad ću ovo da slikam, da bi vidio u čaru pošlo. Pa ne znam, možda poprave pre nego što... Čisto sumnjam. Ja ću ovo da postavim na YouTube. Dobro. Važi. Čisto da se vidi, zato i snimam. Čisto da se vidi. Ovaj karabinjer znači se skine, da se zameni sa ovakvim karabinjerom. Jer kao što ovdje primećuješ, ovaj karabinjer je otišao u kurac. Da. Ovaj nije, ovaj se drži dobro. Cijeli ovaj sistem se drži dobro. Ovdje ne vidiš nikakvo oštećenje, a ovo gore je puklo. Znači oni su ovo napravili sa dva potpuno različita sistema. Jedan se pokazao dobro, drugi je puklo. Dobro. Svaka čast konstruktoru, znači treba se obesi sa ovim kanapom. A sad? Ovo je čelik. Dobro. Ovo je čelična sajla. Aj sad do one druge spravi. Ovo je druge, okej. Da. Ova sprava ovdje. Ovdje ima navoj koji se odvalio. Taj navoj da je tu, on bi došlo ovdje. Malo bi se načukalo čakićem
stavila bi se podloška i matica. To bi se zateglo. O, kako je puklo, nemam pojma, ali može se reći. Prvo da vidiš ovdje jednu stvar. Ovo nije pun presek, vidiš, ovo nije pun presek ovdje, zato je oslabljeno. Primećuješ? Izvini. Ništa, primećuješ da nije pun presek. Znači vidiš da ima unutra nešto nabijano. Da. To totalno nema razloga tako bude urađeno.